Antisrpska politika britanske monarhije traje skoro 2 veka. U ovoj emisiji pokušat ćemo da odgonetnemo šta su to Srbi uradili, čime su se to zamerili Britancima, te su zaslužili otvorenu mržnju od njih, koja se posebno ispoljava u poslednje vreme. Iako smo, moram to da kažem i da podsjetim sve vas, možda i one mlađe naše gledaoce, u 2 velika rata, 2 svetska rata, bili na istoj savezničkoj strani. Ništa se tu ne menja kada je britanska politika, zvanična politika prema Srbiji u pitanju. Da li smo mi možda nešto uradili, da li je to politika samo velike imperialističke sile, velikih sila, znate kakvu oni politiku imaju, ili se nešto možda i drugo valja iza svega toga, pokušat ćemo da odgonetnemo u klipu koji sledi, a koji smo nazvali Zašto Britanci ne vole Srbe? Juna 1837. godine uspostavljeni su prvi zvanični diplomatski odnosi između Britanije i Srbije. Tada je pukovnik George Lloyd Hodges predao akreditive knezu Milošu i Milošu Obrenoviću, naravno, i možemo da onako sabiramo i da zabeležimo da je prošle godine obeleženo 180 godina od početka, znači 180 godina kako traju zvanični diplomatski odnosi između Britanije i Srbije, a počeli su prevarom i obmanom. I tako se nastavilo sve do današnjih dana. Srbi, njihove patnje i krvarenje na vojnoj granici Evrope bili su na periferiji britanskog interesovanja sve do ustanaka početkom 19. veka u kojima je izborena autonomna kneževina Srbija. Od tog trenutka zvanični London svim sredstvima počeo je da se bori protiv obnove srpske državnosti. Kreatori britanske spoljne politike su oslobođenje Srbije smatrali za opasnost po svoje interese, jer kako su smatrali, ona bi bila zastupnik ruskih interesa na Balkanu i centar širenja slovenofilskih slobodarskih ideja. Stratford Canning, arhitekta britanske politike prema u to vreme umirućem Osmanskom carstvu, rekao je: "Čast Engleske nalaže da koristimo naše oružje i trošimo naše blago kako bismo sprečili da se Tursko carstvo raspadne." Završen citat. O tome piše profesor dr. Veselin Kostić, autor knjige Britanija i Srbija od 1700. do 1860. Inače, priča o Srbima i Britancima, njihovim međusobnim odnosima, počinje još nešto malo ranije. Reč je o kraju 17. veka, kada su plaćenici sa ostrva učestvovali u austro-turskim ratovima zajedno sa srpskim graničarima i ustanicima. U engleskim svedočanstvima iz tog vremena, na koje je slučajno naišao akademik Živojinović istražujući londonske arhive i želeo je naime da nađe materijal za odnose između Srbije i Vatikana, našao je nešto sasvim drugačije. O Srbima se, dakle, u tim londonskim arhivima govori tek sporadično i uglavnom se tretiraju kao topovsko meso. Srbi ulaze u fokus britanske politike, da ponovimo, tek kada su samostalno uspeli da se oslobode i izbore za kneževinu Srbiju, i to mimo volje velikih sila. Ruska pomoć ustanicima, iako dolazi samo kad je Kremlju u interesu da Srbi privuku deo osmanskih snaga, kristališe jasan stav britanske vlade koji glasi: Srbija nezavisna od Turske je Srbija zavisna od neke druge sile. I baš to suparništvo Britanije i Rusije dobilo je izraz kroz britanski diplomatski uticaj u suzbijanju težnji za osamostaljivanjem Srba, a kao najdelotvorniji način za obezbeđivanje podrške britanske javnosti za vladinu politiku bio je onaj koji se inače i najviše koristi, a to je manipulisanje informacijama. Zato, posle 1830. britanski nazovi putnici počinju da fabrikuju izveštaje u superiornom imperijalnom duhu
koji je s nipodaštavanjem posmatrao Srbe. Pa tako Francis N. Vane, markiza od Londonderrya, 1840. u popularnom putopisu S plovidbe Dunavom na sledeći način opisuje Srbe, koji su joj čamcem prevezli stvari do broda. Citiram: "Veslači su jedva ličili na ljude, toliko su im izgled i odeća bili divljački." Završen citat. Istoričar Erve naglašava da pravoslavci veoma vole freske i ikone, citiraću, koje su tako nevešte brljotine i prikazuju tako čudne figure da ih čovek jedva može gledati, a da se ne nasmeje. Završen citat. Felicia Skin, britanska humanitarna radnica, Srpkinje opisuje ovako: "Ovo je narod varvara, čiji ceo ženski deo tavori i umire bez ikakve misli osim punog namirivanja iz dana u dan svojih životinjskih potreba." Britanski špijun pod maskom putopisca Aleksandar Slade smatrao je da su Turci trebali da iskorene srpsku pravoslavnu veru. 1850. John Harwood, takođe navodni putopisac, hvali se kako je maltretirao svoje pravoslavne domaćine u Kneževini Srbiji, smatrajući Srbe poslušnicima, a ne gostoprimljivima. Naravno, bilo je i drugih, potpuno drugačijih Britanaca koji su se borili protiv zvanične propagande, odnosno propagande zvaničnog Londona. Pre svih tu treba istaći anglikanskog sveštenika Williama Dentona, koji je 1862. godine, dakle čitave te godine, boravio na Balkanu, uglavnom u Srbiji, i po povratku je objavio knjigu Srbija i Srbi, gde se vrlo pozitivno izrazio o nama. Kad sam već pomenuo anglikanskog sveštenika, vrlo je zanimljivo, Anglikanska crkva kroz istoriju ima više nego prijateljske odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Odnos je obostrano pun poštovanja i razumevanja. Anglikanska crkva zdušno je pomagala Srbe koji su se u Prvom i Drugom svetskom ratu sklonili u Englesku, a sveštenici su ustupali hramove za službu, te je sam vladika Nikolaj Velimirović propovedao u katedrali arhijepiskopa Kenterberijskog, poglavara Anglikanske crkve. Ali, možda najtragičniji primer Britanca koji je zavolao Srbe, a izazvao prvi državni udar u Srbiji, bio je s početka pomenuti prvi britanski konzul u Srbiji, Lloyd George Hodges. On je, naime, knjazu Milošu ponudio pomoć kada su ga pritisnuli Rusija i Austrougarska zbog donošenja slobodarskog Sretenjskog ustava. Hodges je molio nadređene da Britanija pruži podršku Srbiji, koji ulaže napore da su u svakom smislu osavremeni, i ovi su mu obećali podršku Srbiji. Hodges je poverovao, ne znajući da je reč o dogovorenoj već obmani koja je dovela do Miloševe abdikacije. Vlast tada preuzimaju ustavobranitelji i prihvatanjem takozvanog Turskog ustava zaustavljaju proces osamostaljivanja, čime je vlada u Londonu valjda bila zadovoljna. U duhu svoje dotadašnje politike, Velika Britanija na Berlinskom kongresu 1878. traži da se Srbija odrekne nekih srezova na istoku Srbije u korist Turske, a kada je 1903. izvršen atentat na kraljevski par Obrenović, Britanija je bila prva zemlja koja je sa Srbijom prekinula diplomatske odnose, i to je trajalo 3 godine. Britanija je takođe podržala aneksiju Bosne i Hercegovine 1908. kada su Austrougarci na silu pripojili Bosnu, a u balkanskim ratovima bili su na strani naših protivnika. Akademik Dragoljub Živojinović, istražujući po, kako kaže, neprečišćenim londonskim arhivama, došao je do podataka koji pokazuju da se Britanija zalagala za stvaranje Velike Albanije u želji da spreči Srbiju da izađe na more. 1914. godine britansko javno mnjenje i establishment o Srbiji i Srbima govore najgore i najružnije. Nije bilo ni dnevnog lista, ni političara, ni generala iole naklonjenog Srbima. U našoj najtragičnijoj situaciji Britanci vode hajku protiv Srbije, otvoreno su je ucenjivali i optuživali za početak Prvog svetskog rata, ali
sa briljantnim pobedama srpske vojske na Ceru i Kolubari, Srbija nije pokorena i vojnički je opstala. Tačnije, postaje značajan faktor potreban saveznicima, te iz interesa, a pre svega zbog Francuske i Belgije sa kojima su imali ugovornu obavezu još od 1830. Britanci trenutno pod tepih bacaju netrpeljivost prema Srbima, ali ne zadugo, jer se ona ispoljava već na Solunskom frontu, gde se nalazila i jedna ruska brigada koju je car Nikolaj poslao u pomoć srpskoj vojsci. Engleskim generalima je ona toliko smetala da se nisu smirili dok nisu izdejstvovali njeno premeštanje na istok Grčke, kako ne bi imala nikakav kontakt sa srpskom vojskom. I upravo tada englesko otvoreno neprijateljstvo prema Srbima stupa na scenu u najokrutnijem obliku. Srbija traži od zvaničnog Londona finansijsku pomoć od 800.000 funti u vidu kredita za obnovu naoružanja, lekova i sanitetskog materijala, a London odgovara ucenom. Dobit ćete zajam pod uslovom da se odreknete svoje teritorije u istočnoj Makedoniji u korist Bugara, o čemu postoji i pisani dokument u istorijskom arhivu u Engleskoj, koji je prvi našao akademik Živojinović. Taj ultimatum Srbija je decidno odbacila i zajam naravno nije odobren. I ne samo da su Britanci kao saveznici odbacili sve naše molbe za vojnom pomoći, već su iza naših leđa radili na slabljenju naših položaja. Odustali su od solunskog iskrcavanja, odustali su od obezbeđivanja koridora Niš-Solun, a potom i dozvolili Bugarima da prekinu taj koridor, srušiši tako i poslednju nadu spasa za srpsku vojsku i narod, onemogućiši Srbiji čak i priliv hrane i lekova. Kada je očajni Pašić pisao da će srpska vojska zbog takvih poteza biti prinuđena na kapitulaciju, u Londonu kreće nova lavina uvreda na račun Srba. Po dolasku Srba na Albansko more tek su sledile nevolje. Grčki kralj Konstantin bio je antisrbin, njega su do posljednjeg trenutka podržavali Britanci. I taman kada je posle mnogo igrarija dogovoreno prebacivanje naše vojske na Krf, grčka vlada zabranila je ulazak srpske vojske na njenu teritoriju, naravno pod ultimatumom Britanaca, a samim tim i prebacivanje na Krf. I tek kada je ruski car Nikolaj oštro pripretio da će sklopiti separatni mir sa Nemcima, stvar je nekako razrešena. Britanci su se povukli, ali i tada nisu želeli da pošalju niti jedan jedini brod za prebacivanje srpske vojske. Prilikom oporavka naše vojske na Krfu od srpske komande, navodno pod plaštom reorganizacije, Britanci traže sledeće: da se srpska vojska rasporedi u 6 divizija, te da se one pošalju ne na Solunski, već na zapadni front, i to svaka za sebe. Naravno, i ta britanska, slobodno možemo reći, podvala odmah je od strane naše srpske komande bila odbačena. I u toku 1916. i 1917. godine Britanci rade iza leđa Srbiji, iako smo saveznici, stalno ucenjujući da će povući svoje trupe, podržavajući Italijane oko Dalmacije i Istre, podstrekujući Rumune da uzmu Banat, Bugare da uzmu srpske teritorije severno od Makedonije, a nakon izlaska Rusije iz rata izgledalo je da Srbiji spasa nema. Međutim, tada dolazi do francuskog zaokreta i na čelo njene vojske dolaze odlični poznavaoci balkanskih prilika, Clemenceau, Guillaume i Depere, i ishod je poznat. I valjda, kako bi se revanširali Srbiji, koji su optužili za početak Prvog svetskog rata, Britanci je putem svoje nadaleko poznate tajne službe prevratom 27. marta 1941. uvlače u Drugi svetski rat. Doduše, reč je o tada Kraljevini Jugoslaviji, ali se unapred znalo da je zapravo reč o Srbiji, jer su u mnogim delovima tadašnje Jugoslavije Nemci bili dočekani kao oslobodioci. I zato, za razliku od Prvog svetskog rata, Britanci nisu žalili funte i isfinansirali su događanja već poznata i parole
koje samo neko ko tako dobro poznaje Srbe mogao da smisli. Bolje grob nego rob i bolje rat nego pakt. Tačno su Britanci, odnosno njihova špijunska služba, znali na šta će Srbi odreagovati, šta to Srbi ne mogu da otrpe. Očigledno je da su tada Britancima Srbi bili neophodni kao saveznici, ali onda su izdali srpskog kralja Petra II. Karađorđevića i komandanta njegove vojske Dragoljuba Mihajlovića. Iako se decenijama borila protiv Srbije kao protiv male Rusije, britanska politika je okrenula leđa draži monarhisti i dovela komunistu Tita na vlast. Objašnjavajući kasnije tu izdaju kralja i generala Draže, britanski politički istoričari kažu ovako: vi Srbi mislite da smo izdali vašu monarhiju, da smo izdali vas, ali ako se ne varamo, a ne varamo se, mi smo na sledećim izborima smenili i Čerčila, a do njega nam je mnogo više bilo stalo nego do vaše monarhije. To se zove politički pragmatizam. Uostalom, i Čerčil je tako postupio dovođenjem Tita na vlast. Time su Britanci, uz neke već pomenute u ranijim klipovima, direktno odredili politički život i sudbinu srpskog naroda. Što im je valjda i bio cilj, jer su komunisti u periodu od 1945. do 1953. pobili 56.000 najumnijih Srba. Ali da se vratimo samo malo unazad. Ono što za vreme rata nije pošlo za rukom fašistima, nacistima, balijama, ustašama, uradili su saveznici iza kojih su stajali uglavnom britanski generali, te su srpske gradove bombardovali na Vaskrs aprila 1944. i sravnili ih sa zemljom. Bombardovali su pre svega Britanci. Obično smo u komunističkoj priči, u komunističkoj propagandi slušali saveznici, ali konkretno u slučaju u kome ću ja govoriti, učestvovali su Britanci, tačnije rečeno britanska avijacija. Bombardovali su dakle i logore u kojima su bili naši ljudi, odnosno oficiri stare jugoslovenske vojske. Da ne kažem stare srpske vojske, jer su isključivo Srbi bili u tim nemačkim logorima. Za jedan takav slučaj mogu vam pouzdano reći, desio se 6. decembra 1944. godine, bombardovan je logor Osnabrik. Tu je bio, pored ostalih, pored nekoliko hiljada naših oficira i ruskih vojnika i moj deda, Miloš Bogićević. Tog 6. decembra britanska avijacija bombardovala je taj logor, logor Osnabrik, i tu je odmah na licu mesta stradalo 300 naših oficira, isto toliko ih je bilo teže povređeno. Ako mogu tako da kažem, po njegovom ličnom svedočenju, moj deda je bio lakše povređen. Naime, izgubio je sluh na jedno uvo do kraja života i bila mu je povređena desna ruka, tačnije rečeno tetiva. Zbog toga nije mogao nikad do kraja života da radi precizne poslove, te je bio primoran da nauči da piše levom rukom i tako je pisao i s njom se služio do kraja života. I zamislite sada to bombardovanje jednog logora da ima nekoliko hiljada Rusa i Srba, zarad čega? Zarad možda ubijanja 50 ili 100 Nemaca koji su bili čuvari tog logora. Kada su na kraju oslobodili Osnabrik, ako mogu tako da kažem, ili kada je Nemačka kapitulirala, 1945. maja meseca upriličena je konačno i adekvatna sahrana naših poginulih oficira. Oni su sahranjeni onako kako dolikuje na budućem srpskom vojničkom groblju u Eversburgu, na domak Osnabrika, i tada je nemački pastor, sveštenik Friedrich Grisendorf održao govor, uglavnom su bili prisutni lokalni Nemci i Nemice, i rekao je sledeće. Naša otadžbina Nemačka izgubila je rat. Pobedili su Rusi, Amerikanci, Englezi. Ali ima jedan narod koji je izvojevao mnogo lepšu pobedu, pobedu duše, srca i poštenja. Pobedu hrišćanske ljubavi. To su Srbi. Mi smo učinili zlodela u njihovoj državi, ubijali 100 za jednog našeg i blagonaklono gledali kako se tamo na Srbe puca odasvud.
Činili smo loše toj Srbiji i prethodnih nekoliko decenija i znali smo da se ovde među nama nalazi 5000 oficira Srba koji su predstavljali elitu u svoje zemlji, a sada liče na žive kosture, iznemogli i malaksali od gladi. 2000 njih je mrtvo, ubili smo ih mi, bolesti i njihovi saveznici. I znali smo da kod Srba postoji verovanje ko se ne osveti, taj se ne posveti. I plašili smo se osvete tih srpskih mučenika. Bojali smo se da će oni nama po kapitulaciji činiti ono isto što smo mi njima. Međutim, kada su saveznici njihovi oslobodili tih nekoliko hiljada živih srpskih kostura, oni su, zamislite, milovali našu decu, delili svoje sledovanje i onako jadne hrane sa njima i davali im američke bombone. Srbi su, dakle, gospodo i gospođe Nemci, milovali decu onih koji su njihovu otadžbinu u crno zavili. I ta pobeda Srba nad nama i svima je veća i uzvišenije od svake druge materijalne pobede. Ova pobeda će zauvek živeti u našim dušama i njoj i Srbima posvećujem moju poslednju svešteničku propoved. Kasnije, na mestu na kojem su sahranjeni srpski oficiri, podignut je spomenik na kome piše: Putniče, kad staneš kraj kostiju ovi, na kolena klekni, glavu dole povi. Ovde leži Srbin, širom sveta hvaljen, u tuđinu dognan, zatvoren i spaljen. Nije teško zaključiti da Britanci, njihov establishment već punih 180 godina i nešto malo više ispoljava mržnju prema Srbima. Ta mržnja kulminirala je u naše vreme ohrabrivanjem raspada Jugoslavije. U svojoj knjizi Rat i smrt vesti novinar i ratni izveštač BBC-a Martin Bell opisuje kako je London zarad trgovinskih povlastica pristao na insistiranje Nemačke na priznavanje nasilnog odcepljenja Hrvatske, što je neposredno uticalo na izbijanje rata u Bosni i Hercegovini. I sada bi neko rekao da je Velika Britanija samo uradila ono što bi svi, zarad sopstvenih interesa, ali nije normalno, izvinite, stavljati lične interese iznad opštih, međunarodnih, pa ako hoćete i ljudskih principa. S tim što je Velika Britanija, i to ne samo u našem slučaju, otišla korak dalje, dajući podršku teroristima i ekstremistima na području bivše Jugoslavije, kada je bombardovala Srbiju zarad navodno ugroženih Albanaca na Kosovu, koji su po svim kriterijumima, a pre svega njihovim u slučaju IRE, trebali biti tretirani kao teroristička organizacija, ali potom su to isto radili i na drugim mestima, poput Iraka, Libije, Sirije. Uostalom, Mark Curtis, britanski istraživač, kaže: britanske vlade, konzervativne i laborističke, promovišući takozvani nacionalni interes, decenijama šuruju sa arhisponzorom radikalnog islama u Rijadu, kao i sa samim radikalnim grupama, pa i terorističkim organizacijama, koje su često i obučavali i finansirali zarad promovisanja specifičnih spoljnopolitičkih ciljeva. Ali, da se vratimo našem slučaju. Englezi su u koaliciji sa ostalima, koju su naravno predvodili, bombardovali Srbiju, da ne kažem Jugoslaviju, divljački 99. godine, a Ashdown terorisao je nemilice Republiku Srpsku.
Potom su nam oduzeli Kosovo, praktično, i predali ga Albancima. A onda su u nešto skorijoj prošlosti došapnuli Crnogorcima da treba da se odvoje i prezru Srbe, a njihovo insistiranje na genocidu u Srebrenici i predlog rezolucije o Srebrenici Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija vrhunac je londonske antisrpske politike. To je spajanje kružnice koje je počeo da crta Disraeli, britanski premijer u 19. veku, kome je bila više nego naklonjena engleska kraljica. Engleska kraljica je i dalje tu gde jeste, bila odavno. Premijeri i premijerke na čelu kraljevstva se menjaju. Smenjuju se i konzervativci i laburisti, politika Britanije prema Srbiji se ne menja još od Disraelija. Tereza May dobija naređenja od Tajnog saveta Ujedinjenog kraljevstva, kojem pripada od 2002. godine. Članovi Tajnog saveta polažu zakletvu kraljici koju je 1998. javno objavila vlada Tonija Blaira i možete je naći na Wikipediji. Tajni savet je zapravo upravni odbor britanske oligarhije. Suprug Tereze May, Filip, jedan je od vodećih ljudi Capital grupe, najvećeg akcionara proizvođača oružja VAE i drugog najvećeg Lockheed Martina. Filipu Mayu ide odlično. Ako se pitate, super mu je. Posebno mu je krenulo od bombardovanja Srbije 1999. Od tada njegove akcije iz godine u godinu skaču, bogatstvo se uvećava, a sada je tu i supruga Tereza da doprinese koliko može i osigura prodaju. I znam, mnogi će reći, Srbiju su 1999. bombardovali pre svega Amerikanci. Ali imajte na umu da su u svemu prednjačili Tony Blair, tadašnji premijer, i Robin Cook, britanski ministar inostranih poslova, kao i da Britanija ima i finansijskih, ali i mnogih drugih mogućnosti da uz pomoć svoje bratije, oličene u Deep State-u ili dubokoj državi, kontroliše poteze i Sjedinjenih Američkih Država. Uostalom, Tereza May Srbe smatra, citiraću, siromašnim ljudima, sklonim kriminalu, korupciji i terorizmu. Za nas ništa novo, jer za Britance smo oduvek bili, citiraću, dno Evrope i krvave ubice. Samo ostaje malo nejasno zašto su u jednu takvu zemlju poslali princa Charlesa 2016. godine. Princ se prošetao Srbijom u martu pomenute godine i dočekan je sa izuzetnom pažnjom i gostoprimstvom koje je već zaštitni znak Srbije vekovima unazad. Ali ni ta poseta, verovatno ni ove 2 godine koliko je prošlo od tada, a ni prethodnih 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa nisu dale odgovor na pitanje zašto Britanci mrze Srbe kad im nikada ništa nažao nismo učinili. U pokušaju da damo odgovor na ovo pitanje, moramo znati da u Britaniji vlada pelagijanizam, nazvom po britanskom monahu Pelagiju, koji je živeo od 354. do 420. godine. Britanci veruju da čovek nije izbačen iz raja i da je ljudska volja dovoljna da bez Božje pomoći vodi bezgrešan život. Ukratko, čovečanstvo nema potrebe za milošću Božjom, osim stvaranja slobodne volje. Te tako britansko plemstvo smatra da su oni stvarno dobri ljudi i da imaju svo pravo da uživaju u životu. Njima je potpuno udobno u svetu. Oni smatraju da je vredno u životu biti ljubazan i ništa više, bez obzira što si iza te maske ljubaznosti manipulator i lažov. Britansko plemstvo sebe doživljava kao posebnu vrstu, kastu, koje svi ostali moraju da udovoljavaju, da je se plaše i ne postavljajući pitanja i bespogovorno izvršavaju njena naređenja. Škotski pisac Robert Louis Stevenson napisuje svojevremeno proročansku priču koja je objavljena 1921. godine, zove se Kad je đavolu bilo dobro. Đavolu je dobro danas u Londonu. Tamo su istine laži, tamo je mir rat i obrnuto. Konstantno stvaranje sukoba, provociranje,
raspirivanje svakojake mržnje, destabilizacija regiona van Ujedinjenog kraljevstva. To je osnova britanske spoljne politike, ko zna koliko unazad. Tačnije rečeno, ta čitava njihova spoljna politika može se sažeti u nekoliko reči, na engleskom to zvuči balance of the power. Tu spoljnu politiku britansku karakteriše još jedna stvar, i to odavno, snažna rusofobija. I ako sad uzmete u obzir ono što sam govorio na kraju ovog klipa, kao i ovo, shvatit ćete da u tom i takvom njihovom poimanju sveta, reda i poretka i života uopšte, mi Srbi, kako su nas oni odavno okarakterisali kao mali Rusi, zapravo predstavljamo isto ono za Britance što smo predstavljali iz kraja 17. veka, a to znači topovsko meso. I ako nešto znači moje mišljenje na samom kraju, u nekom budućem periodu mogli bismo da možda popravimo te odnose, ne zarad odnosa, već zarad Srbije, na taj način što bismo iskoristili to, možemo slobodno reći, prijateljstvo i poštovanje dugotrajno između Srpske pravoslavne i Anglikanske crkve. To je možda put kojim bi trebalo da krene naša politička elita ili naš establishment u narednom periodu, ukoliko želimo, kažem, popravljanje tih odnosa, ne zarad odnosa, već zarad prosperiteta i napretka Srbije.